Yes, reka nongere mbasuze mbifurize kugira ibihe byiza nshuti bakunzi ba IBENDERA TV. Nizere ko mumeze neza kandi mukomeje kugira ibihe byiza aho muherereye hose. Ikaze makuru yo kuri uyu munsi turi kwa gatatu ni tariki 29 z'uku kwezi kwa kane muri uyu mwaka w'2026. Reka mbabwire yuko twinjiye makuru agezweho kuri aya masaha rero n'amakuru agiye kwitsa no kwibanda ku ngingo z'ingenzi zikurikira. Muraza kunyemerera muri aya makuru tuze ndebera hamwe itangazo ryihutirwa rigaruka ku ngabo z'u Rwanda n'amakuru mashyashya kandi mukwiriye kumenya. Mukanya turaza kubyinjiramo ku buryo burambuye hamwe namwe, hanyuma muri aya makuru kandi uraza kunyemerera tuze kugaruka kuri iyi inkuru ikomeye cyane igaruka kuri Alliance Fleuve Congo 23. Amakuru aturuka Goma mu Burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo agera ku IBENDERA TV aratangaza ko ubu Alliance Fleuve Congo 23 yatangiye gutwika intwaro zishaje no gutegura ibisasu byasizwe bitezwe mu butaka muri Kivu y'Amajyepfo. Turaza kunyarukirayo turebera hamwe uko iki gikorwa cyatangiye nuko kirimo gukorwa magingo aya ngaya. Turaza kwerekeza mu gihugu cya Tanzania, haravugwa inkuru ikomeye kandi yakababaro. Ubu tuvugana impunzi z'abarundi ziri muri iki gihugu cya Tanzania zatangiye kwirukanwa ku ngufu ni mu gace kanduta. Ibikorwa by'urugomo byakajije umurego muri ibi bice. Turaza kunyarukirayo twerekeze mikrofone ya IBENDERA TV turebere hamwe uko ibi byifashe. Hanyuma kandi wowe udukurikiye unyemerere tuze no kugaruka kuri iki gitero cy'abarwanyi ba CRP. Ni igitero mu by'ukuri cyakangaranyije leta ya Kinshasa. Kugeza ubu ibintu byifashe gute? Ni igitero cyagabwe ku munsi w'ejo n'abarwanyi ba CRP. Iyi nkuru twayigarutse ku buryo burambuye, ariko impamvu nyigaruye muri studio za IBENDERA TV no kugira ngo turebere hamwe uko ubutegetsi bwa Kinshasa bwamaze gucikamo igikuba kubera iki gitero cy'abarwanyi ba CRP. Turaza kubyinjiramo. Ndaza kandi kukubwira yuko ubu tuvugana ku mugaragaro izuba riva, leta ya Amerika yandagaje Kinshasa ku buryo bwo ku rwego rwo hejuru. Aba barashinjwa ngo kufata ibinyoma bakabigereka kuri Amerika. Turaza kubyinjiramo ku buryo burambuye. We udukurikiye hano ku IBENDERA TV uze kunyemerera kandi tuze no kugaruka kuri iyi nkuru. Ni inkuru itari nziza na gato ku banyarwanda bose. Buri munyarwanda wese wumvishe iyi nkuru yacitse igikuba. Hanyuma uraza kunyemerera rero tuze kuyinjiramo. Ni inkuru y'akababaro irebana n'uyu mudamu. Uyu mudamu wababaje abanyarwanda batari bakeya. Ibyo byifashe gute? Turaza kubirebera hamwe. Muraza kandi kunyemerera tuze kubabwira yuko ubu tuvugana amakuru akomeye cyane agera ku IBENDERA TV aravuga yuko aba barwanyi ba FDLR barimo gushinjwa ibikorwa bikomeye kandi ibibi. Uti bimeze gute rero? Aba barwanyi ba FDLR byabo bihuriye he? Abaturage mu gihugu cya Uganda bafashe ibyaha bikomeye cyane babigereka kuri FDLR. Barimo barabashinja ibyaha bikomeye bigera kuri 2. Ndaje mu kanya katoya tubigaruke ku buryo burambuye. Hanyuma udukurikiye kandi turaza kwerekezanya mu gihugu cy'u Burundi. Mbabwire yuko ubu tuvugana mu gihugu cy'u Burundi hari umukecuru ni mu gace ka Makamba. Uyu mukecuru w'imyaka isaga 60 yakubiswe bikomeye cyane, akorerwa ibyamfura mbi isi yose imwirundiraho. Uyu akaba yazejejwe kwanga akarengane kubera yihe mpamvu? Nabyo turaza kubyinjiramo ku buryo burambuye. Turaza kwerekeza Masasa naho ni mu gihugu cy'u Burundi. Aha muri Masasa rero ibihavugwa ni bikomeye gusa. Abarimu bagize gutya bahagarika amasomo yabo
ni mu nkambi y'impunzi ya Musasa cyangwa se ya Musasa. Abanyeshuri rero kugeza ubu bari mu gahinda n'igihirahiro gikomeye. Aba barimo bagize gutya bakajugunya ingwa hasi ubundi bakigaragambya muri iyi nkambi y'impunzi ya Musasa. No kubera iki? Ni mu gihugu cy'u Burundi. Ibi turaje tubyinjiremo ku buryo burambuye hamwe namwe n'amakuru agezweho hano ku Ibendera TV. Nitwa Umukada, mwese aho muherereye mbahaye ikaze. Ndongera kubibutsa ko aya makuru tuyinjiyemo, hanyuma nongera kubasaba like niba bamaze kugera hano. Ndagusaba ngo nkorere like, uraza kuba ugize neza nubikora niba ari bwo bwa mbere ugeze hano ku Ibendera TV. Ndagusaba ngo nkorere subscribe. Ndashimira cyane mwe mwabikoze, ndashimira mwe mugiye kubikora. Hanyuma ni munyemerere nta gutinda nta gutwara umwanya munini, ibintu tubigenze gutya, hanyuma mu kanya gatoya ngaruke twinjira muri aya makuru ku buryo burambuye. Alright, nanone nongeye kubaha ikaze inshuti bakunzi bacu. Nitwa Umukada, hano ku Ibendera TV. Twinjiye rero muri studio za Ibendera TV, tuje makuru arambuye cyangwa se makuru ku buryo burambuye yo kuri aya masaka. Dufite ingingo nyinshi tugiye kurebera hamwe, ariko ni munyemerere dutangira n'aya makuru tuyanzikire kuri iri tangazo ayo mu ngabo z'u Rwanda RDF. Ingabo z'u Rwanda n'izindi bakorana zamaze kwakira umuyobozi mushya n'umuyobozi wa UNMISS. Ingabo z'u Rwanda ziri mu butumwa bw'umuryango w'abibumbye muri Sudani y'Amajyepfo UNMISS, bafatanyije n'ingabo zituruka Bangladesh, zituruka mu Bushinwa, ziva muri Ethiopia n'iziva muri Nepal. Ku mugoroba wo ku munsi w'ejo kwa kabiri baraye bakiriye mu birori bya gisirikare birimo akarasisi Madamu Anita Kichigeho n'umuyobozi mukuru mushya aje kuyobora iyi gahunda cyangwa se ubu butumwa bw'amahoro muri Sudani y'Amajyepfo uzwi nka UNMISS. Akaba ari nawe ntumwa nkuru ihagarariye umunyamabanga mukuru wa Loni mu butumwa bw'amahoro muri Sudani y'Epfo. Uyu mudamu rero akaba yakiriwe ku munsi w'ejo kwa kabiri ni tariki 28 Mata muri uyu mwaka w'2026. Itangazo rero rikaba rigaragaza ko uyu yakiriwe mu buryo bwo ku rwego rwo hejuru mu birori bya gisirikare birimo akarasisi. Hanyuma rero yo akaba yamaze kwinjira mu ngamba ahangaha muri Sudani y'Amajyepfo. Reka rero duhite dukomeza n'ayandi makuru tubafitiye hano ku Ibendera TV dukubutse aha muri Sudani y'Amajyepfo. Nyemerera mikrofone za Ibendera TV tuzerekeze mu Burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, ariko nyemerera mfate kapoze gato nongere nkwibutse niba bamaze kugera hano. Ndagusaba ngo nkorere like. Abantu mwese mudukurikiye, ndababona mwese mudukurikiye, ndabasaba ngo munkorere like. Like nago zirimo kuzamuka ngo nzibone, ndabasaba rero ngo munkorere like. Ndashimira cyane mwe mwabikoze, ndashimira cyane mwe mumaze kubimenyera ko twinjira hano ku Ibendera TV duhita duterekaho like. Ndashimira cyane mwe mwakoze subscribe, ndashimira kandi mwe mugiye kubikora ariko nsaba n'abatarabikora namwe. Uyu ni umwanya mwiza wamaze kugera hano, kabari ubwa mbere ugeze ku Ibendera TV, ukaba se usanzwe dukurikira ariko utari wakora subscribe. Uyu ni umwanya mwiza cyane kugira ngo ukore subscribe. Hanyuma reka dukomeze n'aya makuru rero. Ubuyobozi bw'ihuriro Alliance Fleuve Congo mama 23 bwatangaje ko bwatangiye igikorwa cyo gutwika intwaro zishaje ndetse no gukuraho ibisasu byatezwe mu butaka ni birimo kubera mu kigo cya gisirikare cya Kansayo. Ibi bikorwa biri mu murongo w'ingamba zigamije kongerera umutekano w'abaturage no gukumira impanuka zaterwa n'ibikoresho bya gisirikare bishaje cyangwa ibyangiritse.
Guverineri w'intara Kivu y'Amajyepfo yitwa Bangwi Patrick Busu yihanganishije abaturage anabizeza ko nta mpamvu yo kugira impungenge. Asobanura ko ibi ari ibikorwa bisanzwe bya gisirikare bikorwa mu rwego rwo kubungabunga umutekano. Yagize ati ikiri gikorwa gisanzwe cya gisirikare nta gikwiye gutera ubwoba abaturage. Amakuru ahari agera ku Ibendera TV aragaragaza ko intwaro zisanzwe zitwikwa ari izangiritse cyangwa izitakibasha gukoreshwa mu buryo bwizewe, mu gihe ibikorwa byo gukuraho ibisasu byatezwe mu butaka bigamije kurinda ubuzima bw'abaturage cyane cyane mu bice byigeze kuberamo imirwano. Aha niho rero hakunze gusigara ibikoresho byica byihishe bishobora guteza impanuka n'ibibazo igihe kirekire nyuma y'imirwano. Ibi bikorwa biri kuba mu gihe akarere gakomeje kugaragaramo ibibazo by'umutekano muke, bityo ingamba zo gusukura ahari ibisigisigi by'intambara zikaba ari ingenzi mu kugarura ituze no gufasha abaturage gusubira mu buzima busanzwe. Ababikurikiranira hafi baragaragaza ko gusenya intwaro zishaje no gukuraho ibisasu byatezwe mu butaka ari intambwe ikomeye kandi nziza kubaka amahoro arambye ku baturage, kuko bigabanya ibyago by'impanuka ndetse bikongera icyizere cy'abaturage ku mutekano wabo. Kugeza ubu ibikorwa birakomeje gukurikiranwa hafi y'ubuyobozi bukomeza gusaba abaturage gukomeza ituze no kwirinda kwegera hari gukorerwa ibi bikorwa mu rwego rwo kurinda ubuzima bwabo. Ubuyobozi bwa Alliance Fleuve Congo 23 bukaba rero busaba abaturage kugira ituze, bakababwira yuko atari intambara irimo kuba, ahubwo ari iki gikorwa kirimo kuba kandi akaba ari igikorwa kirimo kuba kubw'inyungu n'umutekano w'abaturage. Shiti bakunzi ba Ibendera TV, ni munyemerere nongere mbibutse ko turi makuru hano ku Ibendera TV. Niba bamaze kugera hano intero nimwe, ndagusaba ngo nkorere like uraza kuba ugize neza. Ndashimira mwe mwabikoze, ndashimira kandi namwe mumaze kubikora. Hanyuma ndacyagusaba niba ari bwo bwa mbere ugeze ku Ibendera TV, nkorere subscribe. Numara gukora subscribe wibuke no gukora kuri akana kamaze inzogera ni sinye dora notification. Hanyuma mwese aho muherereye, izere ko mukomeje kumera neza. Nge nitwa Mukada, turi makuru ku Ibendera TV. Twerekeje mikrofone ya Ibendera TV mu gihugu cya Tanzania. Ubu tuvugana impunzi z'abarundi ziri kwirukanwa ku ngufu ni mu gace ka Nduta, ni muri iki gihugu cya Tanzania. Ibikorwa by'urugomo byakajije umurego. Aha mu nkambi iherereye aha Nduta, ni nkambi iherereye mu karere ka Kigoma, majyaruguru y'uburengerazuba bwa Tanzania. Impunzi z'abarundi zikomeje gutaka ko zirimo kwirukanwa ku ngufu, zirasubizwa mu Burundi mu buryo burimo urugomo, iterabwoba, ihohoterwa rikomeye n'imbaraga bavuga ko ari imbaraga z'umurengera. Raporo yashyizwe ahagaragara kuri uyu munsi tariki 29 Mata muri uyu mwaka w'2026 iragaragaza ko impunzi ibihumbi byinshi zimaze kwimurwa ku gahato, bamwe bakaba bari gukubitwa, basunikwa ndetse bagahatirwa kwinjira mu modoka zibacyura ku gahato mu gihugu cy'u Burundi nta bushake bwabo babigizemo. Amakuru ava muri iyi nkambi aravuga ko kuva ku wa gatanu ushize impunzi zirenga ibihumbi 5 z'abarundi zamaze koherezwa ku ngufu mu gihugu cy'u Burundi. Hari amakuru avuga ko hakoreshejwe imodoka zirenga 80 za bisi, buri imwe ikaba ngo irimo gutwara abantu bagera kuri 50. Bamwe mu bahungiye muri nkambi ya Nduta baravuga ko abanze kujyanwa bakubitwa cyangwa abagaterwa ubwoba kugira ngo bemere gutaha ku ngufu. Umwe muri aba baturage yagize ati, badutegetse kuzamuka muri bisi ku ngufu, abanze kujya kubikora cyangwa se kubikurikiza barakubitwa bikomeye cyane.
abasubijwe mu Burundi rero boherejwe mu duce dutandukanye turimo Makamba, Mabanda, Nyanza, Rake ni mu majyepfo ndetse na Mishiha mu burasirazuba bw'iki gihugu cy'u Burundi. Nubwo impunzi nyinshi zimaze gusubizwayo, haracyari abandi bagera ku 15,000 bari muri centre de transit yubatswe aho inkambi yariri. Aha ubuzima bukomeje kuba bubi cyane, baravuga ko nabiribwa bihagije bahabwa, nta buvuzi kandi n'imiryango y'ubutabazi isa niyahavanywe cyase yahavanye ibikorwa byayo. Imiryango rero iharanira uburenganzira bwa muntu iravuga ko ibi bikorwa binyuranije n'ihame mpuzamahanga yo gucyura impunzi ku gahato, no kuvuga nerefurment cyane bakavuga yuko ibi bikomeje guteza impungenge cyane mu gihe Uburundi buri mu bihe bya politike bikomeye mbere y'amatora agomba kuba muri iki gihugu mu mwaka wa 2027. Basabye leta ya Tanzania guhagarika aka kanya ibyo bikorwa byo gusubiza impunzi ku gahato mu gihugu cy'u Burundi. Umuryango wa HCR wasabwe kongera uburinzi n'uburenganzira muri izo nkambi ndetse n'amahanga kugira ngo icyo gikorwa kirimo gukorwa gihagarikwe, ndetse mbere yuko ibibazo bikomera kandi bikomeza guhungabanya ituze ry'uburenganzira bwa muntu ahangaha bihagarike byihutirwa. Iki kibazo gikomeje guteza impungenge nyinshi mu karere kuko benshi bari muri aba baturage baravuga ko gusubizwa mu Burundi ku ngufu cyangwa mu gahato ari igikorwa mu by'ukuri batarimo kwishimira. Ni ibintu byongeye kugarukwaho, ni ibintu kandi bikomeje kugaragara nkaho ari ibikorwa bitari byiza, ni ibikorwa mu by'ukuri abantu badakwiriye gushyigikira. Bakunzi ba IBENDERA TV, ni munyemerere dukomeje n'aya makuru. Reka twerekeze muri inkuru iragaruka ku gitero cyamaze gukorwa n'umutwe wa mu barwanyi ba CRP. Ni igitero rero cyamaze gukangaranya ubutegetsi bwa Kinshasa. Umutekano mu ntara turi mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo ukomeje kurangwa n'umwuka mubi w'ubwoba n'ibitero by'imitwe yitwaje intwaro. Mu gitondo cyo ku munsi w'ejo tariki 28 Mata muri uyu mwaka hagaragaye igitero cyagabwe mu gace ka Pimbo, ni ku muhanda wa route nationale nimero 27 nko mu birometero birenga 50 vuye mu mujyi wa Bunia. Amakuru atangwa n'inzego z'umutekano muri aka gace aravuga ko abagabye icyo gitero ari abarwanyi mu mutwe witwaje intwaro uzwi nka Convention pour la Révolution Populaire CRP yobowe na Thomas Rubanga, umwe mu bantu bamaze igihe kinini bagorokaho mu bibazo by'umutekano muri aka gace. Aya makuru akomeza avuga ko aba barwanyi binjiye muri aka gace mu ijoro ryo kuwa mbere rishyira kuwa kabiri ku munsi w'ejo, banyuze mu gace ka Renga, abivuga ko ariko bafite ibirindiro aho bakunze kunyura bagana mu bindi bice bya Ituri bagateza umutekano muke. Abaturage bo muri aka gace ka Pimbo bavuga ko icyo gitero cyatunguye ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo kuko ngo cyabaye masaha ya kare, benshi bagisinziriye nubwo imibare nyayo yabahitanwe n'iki gitero itaragaragazwa ku mugaragaro, ariko haravuga ko hari abasirikare barenga 3 bo ku ruhande rwa leta ya Congo bamaze gutakariza ubuzima muri iki gitero. Ibikorwa rero bikaba byongeye guhangayikisha gisirikare cya leta ya Congo, aho n'ubundi bavuga ko iki gitero gikomeje kubangamira ituze n'umutekano w'abaturage. Umutwe wa CRP uvugaho kuba uri mu mitwe mishya igenda yiyongera muri aka karere, igenda kandi yongera imbaraga, nubwo hari n'indi mitwe imaze igihe kinini irimo nk'umutwe wa Kodeko na ADF, ariko biravuga ko CRP imaze kuba akaraha kajyahe, maze ngo kuba umutwe ukomeye cyane muri iki gice.
nyuma rero ingabo za leta ya Congo FARDC zikaba zikomeje ibikorwa bya gisirikare, ariko akenshi abaturage barazisaba kongera imbaraga, bakongera ni bikoresho, ariko kandi bakongera n'ubwinshi ku burinzi ndetse n'amakenga. Kugeza ubu harimo gusabwa leta ya Congo n'abafatanyabikorwa mpuzamahanga kongera imbaraga nyinshi kandi zikomeye mu guhangana n'imitwe yitwaje intwaro muri ibi bice, harimo kunoza imikoranire hagati y'ingabo n'abaturage, kongera ubutasi no gushyira imbaraga mu biganiro by'amahoro bishobora gutanga umuti urambye. Ku ruhande rw'igisirikare cya leta ya Congo bakaba bamaze gutanga ubutumwa bugenewe abarwanyi bo muri iyi mitwe itandukanye ikomeje guteza umutekano mukeya hano, ko bakwiriye guhagarika imirwano, bakarambika intwaro hasi, bakamanika amaboko, ubundi bakishyikiriza inzego z'umutekano. Ku rundi ruhande aba basirikare bo ku ruhande rwa leta ya Congo barasaba abaturage gutanga amakuru byihutirwa kugira ngo iki gikorwa kibashe guhashywa. Reka nkubwire yuko dukomeje n'aya makuru turimo gukubita tubangura, ariko nyemerera mbere yo kugira ngo dukomeze n'inkuru ikomeye cyane, n'inkuru ivuga ko leta zunze ubumwe za Amerika bahagaze ahirengereye ku mugaragaro bandagaje leta ya Kinshasa. Nukubera iyihe mpamvu? Ibi nibyo tugiye kwinjiramo. Ndagusaba rero niba uri kumwe natwe, nyemerera unkorere like, nterekeraho like hasi aho ngaho, uraza kuba ugize neza. Abantu mwese mudukurikiye ndabasaba ngo ntuze kugenda utankoreye like, nubikora uraza kuba ugize neza. Mukanya gufitiye inkuru ikomeye cyane ku banyarwanda bose, ni inkuru y'akababaro kandi yahungabanyije imitima y'abatari benshi mu banyarwanda. Ikimara kujya hagaragara ndaza kuyikugezaho ni mukanya gato cyane, ariko nyemerera unkorere subscribe niba ari bwo ugeze hano ku Ibendera TV, nyemerera unkorere subscribe. Hanyuma ambasade ya leta zunze ubumwe za Amerika Kinshasa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo bandagaje kandi bamagana amakuru yavugaga ko Amerika yagize uruhare mu gutera inkunga igitekerezo cyo gushinga umutwe udasanzwe w'ingabo zo kurinda ibirombe by'amabuye y'agaciro byo muri iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Tariki 27 z'uku kwezi kwa kane muri uyu mwaka turi mu 2026 nibwo hatangajwe umugambi wo gushinga ikigo cyiswe Mining Guard kigamije kurinda umutekano w'ibirombe bikungahaye ku mabuye y'agaciro arimo coltan, cobalt, zahabu n'andi mabuye akomeye arimo gucukurwa muri iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Aya makuru rero akaba yaratangajwe na Rafael Kambengere, umuyobozi w'ubugenzuzi bukuru bw'amabuye y'agaciro muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Yavuze ko ari igitekerezo cyaturutse kuri Perezida Felix Tshisekedi. Nkuko byatangajwe, uyu mutwe wateganyijwe ngo kuzaba ugizwe n'abagera ku 20,000, ugatwara ingengo y'imari igera kuri miliyoni 100 z'amadolari ya Amerika. Byavuzwe kandi ko uyu mushinga ufitanye isano n'ubufatanye bwiswe ingenzi hagati ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo na leta zunze ubumwe za Amerika niya leta zunze ubumwe z'Abarabu. Icyakora nyuma y'umunsi umwe gusa aya makuru yashyizwe ahagaragara, ambasade ya leta zunze ubumwe za Amerika Kinshasa yasohoye itangazo yihutirwa ihakana yivuye inyuma ko nta ruhare ifite muri uyu mushinga. Yashimangiye ko muri iki gihe leta zunze ubumwe za Amerika idatera inkunga umutwe uwo ari wo wose wihariye ushinzwe kurinda cyangwa kugenzura ibirombe muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Ambasade ya Amerika i Kinshasa yandagaje leta ya Kinshasa, aho yakomeje igaragaza ko ubufatanye hagati ya Amerika na DRC bushingiye ku guteza imbere ubukungu, gushimangira ituze n'iterambere rirambye, ibindi no. Yavuze ko ayo masezerano agamije gushyiraho
rero ishingiro ry'ishoramari rinini cyane cyane mu rwego rw'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro bibanda ku mucyo no ku nyungu rusange. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo ni kimwe mu bihugu bikize cyane ku mutungo kamere ku isi, by'umwihariko mu mabuye y'agaciro akoreshwa mu ikoranabuhanga rigezweho nka cobalt na coltan. Nubwo bimeze bityo, uburyo uyu mutungo byazwa umusaruro ukomeje kunengwa ni muguke mpuzamahanga n'imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu. Aya makuru rero yashyizwe hanze na leta ya Kinshasa, akaba yahakanywe na Amerika, ndetse Amerika ivuga yuko ibi byatangajwe ari ibihuha bidafite aho bihuriye n'ukuri kuzuye. Shiti bakunzi ba Ibendera TV, turi makuru hano ku Ibendera TV. Twerekeje muri ya nkuru ikomeye cyane nakubwiye abanyarwanda bose bayumvishije, amaso yatembyemo amarira, akababaro mu mitima y'abanyarwanda. Nyemerera nkubwire ko inkuru yababaje mu by'ukuri, ni inkuru itari nziza na gato ku banyarwanda abenshi baguye mu kantu bakimara kuyumva. Ndakubwira ko nitwa Umukada hano ku Ibendera TV. Nyemerera niba unkurikiye wigire hino twinjire muri iyi nkuru. Ndagusaba ariko abanza unkorere like, uraza kuba ugize neza. Ndagusaba niba uri na mushyano ku Ibendera TV, nyemerera ubanze unkorere subscribe, uraza kuba ugize neza cyane. Shuti bakunzi ba Ibendera TV, reka munyemerere twinjire muri iyi nkuru ikomeye ku banyarwanda n'umuryango mugari w'abanyarwanda hirya no hino ku isi. Urukiko rukuru rwa Rirongwe muri Malawi rwakatiye uwitwa Twiyemeje igifungo cy'imyaka 40 nyuma yo guhamwa n'icyaha cyo kwivugana uwahoze ari umugabo we witwa Habimana Emile Noel. Ni inkuru ibabaje inshamugongo. Urupfu rwa Habimana rwabaye mu Kwakira mu mwaka wa 2022, aho mbere byakekwaga ko yazize impanuka. Icyakora iperereza ryaje kwerekana ko atari impanuka, ahubwo ko yishwe, ndetse bikekwa ko umurambo we washyizwe mu modoka mu rwego rwo guhisha ukuri. Nyuma y'iperereza, Giramata n'umushoferi we Rafiki Munyamagaju barafashwe bakurikiranwaho ubwicanyi bwateguwe. Urukiko rwaje kwemeza ko bombi bahamwa n'icyaha cy'ubwicanyi, nubwo bari baragerageje kugaragaza ko Habimana yapfuye azize impanuka. Mu mwanzuro w'urukiko, umucamanza Bruno Karemba yavuze ko nyuma y'urupfu rwa Habimana abaregwa bagerageje kuyobya iperereza, bashaka ko hakorwa raporo y'ikinyoma igaragaza ko yapfuye azize impanuka, ibintu byafashwe nk'inyongera ku buremere bw'icyaha. Mu bihano byatangajwe ku munsi w'ejo ku wa kabiri tariki 28 Mata muri uyu mwaka, Giramata yakatiwe imyaka 40 y'igifungo, mu gihe Munyamagaju we yakatiwe imyaka 35 y'imirimo ifitiye igihugu akamaro, bitewe nuko urukiko rwagaragaje ko yicujije. Urukiko rwashimangiye ko iki cyaha cyari gikomeye cyane ko Habimana yishwe hakoreshejwe intwaro, bityo igihano cyatanzwe kikaba cyaragaragajwe nk'igisubizo ku buremere bw'iki cyaha. N'inkuru ibabaje mu by'ukuri, inkuru itari nziza ku banyarwanda hirya no hino. Sinzi icyo umuntu yavuga, gusa ni inkuru ibabaje cyane. Reka nkubwire yuko turi makuru hano ku Ibendera TV. Nge nitwa Umukada. Niba wamaze kugera hano, ndagusaba ngo unkorere like. Ntabwo like zirimo kuzamuka. Abantu mwese mudukurikiye, ndabasaba munkorere like. Ibitekerezo byanyu mubiterekeho, muraza kuba mugize neza. Niba wifuza gutambutsa igitekerezo cyawe,
ushobora no kunyura ku muyoboro wacu wa WhatsApp niba wifuza kwamamaza, niba wifuza kugira ikibazo tubaza, niba wifuza gutanga ubwunganizi, niba wifuza gutera inkunga ibikorwa bya Ibendera TV. Nimero n'akamenyetso ko guteranya 257 nimero idusanga ku muyoboro wacu wa Ibendera TV kuri WhatsApp. Ushobora kandi no kwinyuraho niba wifuza kwinjira mu rubuga rw'abakunzi ba Ibendera TV. Dukomeje n'aya makuru ku Ibendera TV, reka atwinjire muri inkuru rero. Abarwanyi ba FDLR barashinjwa ibyaha bigera kuri 2 bikomeye n'ibyabashinjwa n'abaturage bo mu gihugu cya Uganda. FDLR na Uganda kandi bihuriye hehe? Abaturage bo mu karere ka Kisoro muri Uganda barashinja abarwanyi b'umutwe w'iterabwoba wa FDLR kwambuka mpaka abaturutse mu Burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, bakabashimuta ndetse bakabacucura utwabo twose. Mu nama y'umutekano yabaye ku munsi w'ejo kwa 28 Mata muri mwaka wa 2026, abatuye mu bice byo ku mpaka birimo Nyabwishenya, Mupaka na Nkuringo bahamije ko abarwanyi ba FDLR bambuka kenshi kandi ko abakorana na bamwe mu banya-Uganda. Nkuko byatangajwe n'ikinyamakuru Daily Monitor cyo muri Uganda, umuturage witwa Romaziminsi Vena yasobanuye ko mu mpera z'icyumweru gishize umuturanyi we witwa Musekura Jack yashimuswe n'abarwanyi ba FDLR, nyuma abahamagara umuryango we basaba miliyoni 5 z'amashiringi ya Kenya kugira ngo bamurekure. Yagize ati katuje twemeranya ku mashiringi 500 ubwo twari tugiye kuyabaha. Twakiriye telefone ivuga ko abaturanyi bamubonye mu ishyamba ryo hafi y'umupaka wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Twihutiyeyo dusanga azirikishije igitambaro ku maguru, amaboko azirikiye inyuma, umunwa warupfukishijwe ishati ye, amaguru n'amaboko yakomeretse. Abaturage ngo bahise bamujyana ku bitaro. Umuyobozi w'ishyirahamwe ry'abacuruzi muri santere y'ubucuruzi ya Mupaka, Manirumva Valence, yatangaje ko abarwanyi ba FDLR bateye urugomo mu rukerera, ngo bateye urugomo mu rugo rwe mu rukerera rwo ku itariki 30 Werurwe muri uyu mwaka. Uyu ngo yarabibonye yihisha munsi y'igitanda atabaza inzego z'umutekano. Amanirumva agira ati nari ndyamye numva ibirenge mu rugo, hari hafi ya saa 9 z'urukerera batangiye gukingura urugi ku ngufu. Ubwo nakengerezaga mu idirishya mbona bafite intwaro, byihuse nahise nihisha munsi y'igitanda, mamagara abiso nandikira ubutumwa umuyobozi wa polisi ishinzwe kurinda umupaka. Ubwo bumvaga mpamagara barirutse. Ubwo abashinzwe umutekano bahageraga bahasanze magazine bataye birukanka. Wimana James ucururiza ku mpaka yatangaje ko yatezwe n'abitwaje intwaro, akeka ko ari aba FDLR mu ijoro yo kwa 23 Mata muri uyu mwaka. Abavuga ko bari bashyize bariyeri hafi ya santere y'ubucuruzi ya Kamugemanyi. Ubwo yabageragaho ari kuri moto ngo bamukubise imbunda mu kwiruka, hata 1.5 miliyoni y'amashiringi yari afite bahita bayitwara. Umuyobozi wa santere ya Mupaka Ndekezi Emmanuel yatangaje ko aba barwanyi bagaba ibitero cyane cyane ku bacuruzi, kandi ko bamwe mu baturage bazi n'abakorana nabo, ariko ko abagira ubwoba bwo kubatangaza.
umuyobozi wa batayo ya 35 y'ingabo za Uganda zikorera muri Kisoro Lieutenant Colonel Steven Sabiti yatangaje ko amarondo yakajijwe mu bice byegereye umupaka w'iki gihugu na RDC, asaba abaturage gukorana n'inzego z'umutekano kugira ngo zikemure iki kibazo ku buryo burambye. Reka dukomeze n'aya makuru, nyemerere tuyerekeze mu gihugu cy'u Burundi. Muri iki gihugu cy'u Burundi haturutse inkuru ikomeye cyane, ni inkuru itoroshye muri make. Yareka nkubwire yuko ubu tuvugana umukecuru w'imyaka isaga 60 yakubiswe hafi kumunogonora arazira kwanga karengane mu ntara ya Makamba mu Burundi. Umugore uri mu kigero cy'imyaka isaga 60 yakorewe ihohoterwa rikomeye nyuma yo gushinja bamwe mu bayobozi n'abakomeye bo muri aka gace bikorwa by'akarengane bakora no kudahana abahohotera abaturage. Aya makuru agera ku IBENDERA TV yatangajwe kuri uyu munsi tariki 29 Mata muri uyu mwaka, aho bivugwa ko uyu mukecuru yakubiswe bikabije n'abantu bataramenyekana neza nyuma yuko ngo yari amaze iminsi agaragaza ko atemera ko ihohoterwa rikorerwa abaturage rikomeza gucecekwa. Ibi byabereye muri komine ya Makamba yo majyepfo y'igihugu cy'u Burundi. Amakuru ava muri ako gace avuga ko uwo mugore yari asanzwe azwiho uyu mugore ngo yari asanzwe azwiho kuvuganira abaturage bahohoterwa no kwamagana umuco wo kudahana bamwe mu banyabyaha bafite aho bahuriye n'ubutegetsi cyangwa inzego z'umutekano. Bivugwa ko mbere y'iki gitero yari yaragaragaje ko hari abantu bamwe bakingirwa ikibaba nyuma yo gukora ihohoterwa, ibintu byatumye bamwe batangira kumutera ubwoba no kumuburira ko ashobora kuzabizira. Nyuma yo kugabwaho igitero, uyu mukecuru yajyanywe kwa muganga afite ibikomere bikomeye ku mubiri, aho abaturage bavuga ko yakubiswe mu buryo bugaragaza umugambi wo kumucecekesha no gutera ubwoba abandi bashaka kuvuga ukuri nkawe muri aka gace. Ni inkuru yo kwamaganwa mu by'ukuri, aho imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu yasabye ko hakorwa iperereza ryigenga kandi ryihuse kugira ngo hamenyekane abagize uruhare muri iri hohoterwa kandi bakanwe by'intangarugero. Reka nkubwire ko dukomeje n'aya makuru, reka unyemerere n'ubundi tuyakomereze muri iki gihugu cy'u Burundi. Ariko mbere yo gukomeza n'inkuru, nyemerera nongere ngusabe nanakwinginga niba wamaze kugera hano ku IBENDERA TV, nyemerera unkorere like, uraza kuba ugize neza nubikora. Niba ari bwo bwa mbere ugeze hano ku IBENDERA TV, nkorere subscribe, uraza kuba ukoze cyane. Ibitekerezo byanyu mubishyireho, hanyuma mu kanya gatoya ndaje nkwereke uko tubigenza. Hanyuma rero ndabibabwira neza ko ubu twerekeje mikrofone ya IBENDERA TV mu nkambi y'impunzi ya Musasa, ni mu gihugu cy'u Burundi. Abarimu ingwa bajugunye ibyo kwigisha babitera umugongo barigaragambya. Abanyeshuri ubu bari mu kaga gakomeye cyane. Ni mu nkambi y'impunzi ya Musasa yerere mu ntara ya Butanyerera mu majyaruguru y'igihugu cy'u Burundi. Ibikorwa by'amashuri byahagaze bikomeye nyuma yuko abarimu bahagaritse kwigisha bitewe no kwigaragambya. Baravuga ko bamaze amezi menshi badahembwa. Amakuru yagiye hagaragara kuri uyu munsi tariki 29 Mata muri uyu mwaka w'2026 aragaragaza ko ishuri ryisumbuye ryo muri iyo nkambi yahagaze burundu. Abarimu bakaba bafashe icyemezo cyo guhagarika amasomo mu rwego rwo kwamagana gutinda no kutishyurwa imishahara yabo. Abarimu bavuga ko bahembwa amafaranga ibihumbi 115 by'amafaranga y'u Burundi ku kwezi. Y'ubwo n'amanyarwanda ngahe muduhe ibitekerezo mutubwire.
aba bandi kandi bakavuga ko ngo ayo mafaranga ari make cyane ugereranije n'akazi bakora. Bavuga kandi ko ibirarane by'imishahara yabo byatangiye kuva mu kwezi k'Ukuboza mu mwaka ushize w'ibihumbi 2025 nyuma y'igitutu cyashyizwe kuri Jesuit Refugee Service, umuryango ushinzwe uburezi muri iyo nkambi. Abaye rero ubwishyu bw'igice mu ntangiriro za Werurwe, ariko kuva icyo gihe ngo nta kindi cyongeye gukorwa. Aba barimu rero bakaba bavuga ko ibi babirambiwe n'ikibazo bavuga ko kiri no mu rwego rw'ikorwa y'ubutabazi rigenda rigabanuka, kuko ishami rya Loni ryita ku mpunzi HCR n'indi miryango y'ubutabazi byagabanyije inkunga cyane cyane kubera igabanuka ry'imfashanyo zituruka mu bihugu by'abaterankunga harimo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ingaruka rero zikaba zikomeje kuba nyinshi ku banyeshuri, kuko abasigaye bemerewe kujya ku ishuri arabarangiza gusa, barimo abo mu mwaka wa 8 nabo mu mwaka wa 10 bitegura ibizamini bya leta. Abandi bose rero ngo basubijwe mu ngo zabo kugeza igihe ikibazo cy'abarimu kizakemukira. Ababyeyi baravuga ko bafite impungenge zikomeye, kuko abana babo bamara umunsi wose mu rugo ntacyo bakora, kandi bikaba birimo kudindiza imyigire yabo. Ibi ni ibibazo bikomeye cyane. Iri shuri ryisumbuye rya Musasa rikaba rifite abanyeshuri barenga 500, ariko kugeza ubu GRS ntiratangaza icyo iteganya gukora kuri iki kibazo. Ibintu bikomeje gusiga abarimu, abanyeshuri n'ababyeyi mu gihirahiro gikomeye. Abarimu nabo bakaba bafatiyeho, bakaba bariye karungu, baravuga ko batagomba kongera gusubira ku ishuri batabanje gukemurirwa iki kibazo. Reka nshuti bakunzi bacu, unyemerere makuru ku Ibendera TV tuyasubikira ahangaha. Bashimire cyane mwese abagizemo uruhare, babanye natwe, badukurikiye, mwagize neza gukurikira Ibendera TV. Hanyuma gahunda za Ibendera TV zirakomeza, mwese mwirirwaho, mugire amahoro n'amahirwe, Imana ikomeze kubana namwe. Nitwa Mukada, bye, ciao ciao.